agira usoma. Yohana 12:32. Aravuze ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nanje nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. nzireherezaho abantu bose. Warangije umurongo umwe. Nanje nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ngira ngo mwamaze kumva ico tugiye kubwiriza. Yesu niwe wabivuze, yaravuze ngo namara kumanikwa. Kumanikwa bisobanuye iki? Kumanikwa nimbwa igimanikwa. Kera kose ngira ngo mwagajya mubibona bagajya bavuga ngo kakabwa nibaje kukamanika. Ngira ngo abakera barabizi, sinza bubu sinzi uko bijya bigenda. Ariko kera akabwa nyine barabona baje kukamanika kandi bamara bakakamanika hehe? Ku giti. Niko twamanikwaga. Yesu nawe yaravuze ngo nanje nimara kumanikwa. Kumanikwa hehe? Ku giti. Kurya yaravuze ivyo yenda kubabyo, ivyo yenda gupfurufurubi. Rusuzuguritse rumeze nyine nkuko nyine nari mvuze kandi. Amen. Turashima umwami Yesu kuko yagiye ku giti. Ndawubahata mu ruhe mu wemere. Kuko umusaraba niryo vuga butumwa uhereye mwitangira ukageza mu jayishu. Ni umusaraba gusa. La for bella sombre. Ako musaraba ni mwiza ba. Umugabo umwe umusudane ajya twara igiti cy'umusaraba nyine. Iwe giye mwivuga butumwa za twara igiti cy'umusaraba. No kuvuga ngo n'indege iyo ibuza umwanya w'igiti ajya reka akavuga ngo ntaho yaje nta musaraba ugiye. Umunsi ubwo baramaje se ni kuki uza witwaza igiti wakiretse igiti kandi azaje kubwiriza igiti akagishira hano cy'umusaraba nyine ni na kinini arababwira ngo se yagenda ntazwaye umusaraba ngo katwarike kandi yashaka abwiriza hejuru ya Noheli ariko umusaraba ukaburaha kuko we azi imbaraga zaho. Imbaraga z'umukristo ni umusaraba. Pawulo yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka niki ni ubufu ngo ariko ngo kuri twebwe bakizwa. Imbaraga nimwakira umusaraba. Amen. Noneho uyu mwana yacuranze akuriye mwana acuranze noneho we akuye mwana acuranze aracuranze numva umusaraba noneho uramanutse aracuranze uyu mungu nawe azana amakorari nyuma kuri yagura dutibuye uzanye amakorari arasura dutibura korari ntizihura nina wazihaye mbere uriya mwana yacuranga twamutugenda kuriya ntimamwarinze kunyegereza amwanya mu ijambo ngishika kurya hari yakera mba nabwirije uko mba ndiko nsoza twirutse zamuri. Haleluya. Saraba ni gitangaza. Asifiwe. Haleluya. Ni kandi none umbwiriza umwanya muto. Ubwiriza umwanya mutoya gusa uvuge samari y'umusaraba nimara tushime. Nacumvise neza ariko sinzi ko yibuka aho yacuranze ngigera hano. Nico nukera nibwo bwo banagize. Nagize ubwoba kuko tamenya aho nasanze ari. Kandi nyuma yacuranze ibindi yamaja mu bindi. Bidahuye n'ibigitaramo. Ariko aho nasanze ari. Yo hibuka gusaka hibuka. Ako twotarama bacu. Za muri bacu. Yes ari bacu. Imana muri gahunda zayo kuva kera kose. Imbaraga zayo yazishoye mu giti. Turi kumwe? Imana yaremye umuntu imurema mu shusho nziza mu buryo butangaje ariwe Adamu na Eva. Bibiliya ivuga ngo uko niko yabaremye. Ngo imare ibaremera Edeni bwari ubwiza yari baremeye ngo imare Imana ishira kondisiyo gusa ku giti. Iravuga ngo iki giti imbaraga izishora zose ku giti, igiti cy'ubwenge kimenyesha kibe n'iciza n'igiti cy'ubwenge. Ivyo biti byombi Imana bari zishoraho imbaraga. Iravuga ngo iki giti Adamu ntimukagikoreho kandi byombi byari bifitanye ubusabane. None ivyo biti nivyo byari bikubiyemo imbaraga zose. Hanyuma umuntu aracumura. Umuntu amaze gucumura l'affaire jewe nawe twarababari
ndimo ndirimba ku karirimbo bari bari inyuma begera abandi. Ndashaka ko begera abandi. Shaka ko begera abandi mwebwe. Mwegera abandi dutarame neza. Indiyagira intebe isigara. Mushaka muze mwicara kuza pastor. Shimwa musaraba nkunda. Shimwa nawe wamfanziza. Haleluya. Amen. Ikaze ganda niba ndibivuga niba ntabivuga. Kera nje nagiye. Noneho Imana akimana yaturemye. Imana yitondeye umuntu ikamurema mu buryo butandukanye n'ibindi bintu byose. Ngo imara Imana imugirira neza. Ngo imara Imana ubwiza bwose bwari buhari. N'ubukana bw'imbaraga zose bwari bukubiye mu giti. Kiriya giti kimenyesha ikibi n'icyiza. N'igiti cy'ubugingo. Ibyo biti njombi byari bifitanye iki? Ubusabane. Hanyuma noneho ibiti nibyo Imana yashoye mu imbaraga mu mushinga w'Imana kuva kera kose. Yarawukoze ariko ukorera mu giti. Hanyuma rero umuntu aracumura. Umuntu amaze gucumura amaze kurya ca giti. Kurya Satani yakoresheje perinati umuntu ku giti. Gwimarira mubwira ngo wewe kuko Satani kare yarabibonye ko iki giti ari igiti kimenyesha ikibe n'icyo cyiza ko bazagira ubwenge ko bw'Imana amaso yabo ngo arahweza ariko ari uburyo butari bwo. Imana Satani arabashuka ngo imare kubashuka kugira ngo bakorogane n'Imana. Burya ntugatinye umuntu ukugirira nabi. Uzatinya umuntu ugukoroganisha n'Imana. Turi kumwe? Ngo ambara Satani arabireba aravuga abona imbaraga zose z'Imana umushinga wose w'Imana. Imana aho yawuteguriye mu giti. Ngo imare rero ija mu munyembaraga. Umunyembaraga ninde? Ni Eva. Eva kujya yarushaga imbaraga Adamu kuko abagore barusha abagabo iki? Imbaraga. Ni kubyo ikomeze. Abadamu barusha abagabo imbaraga. Amen. Niyo mpamvu Satani yanyuze mu munyembaraga. Kurya Satani yanyura muri Adamu. Tiyo cyarakunze. Yari kuza kuri Eva kanga. Kurya abadamu baraturusha imbaraga. Timuzamubona ukuntu bameze neza n'ukuntu bitonze kuriya. Kuriya kwitonda kwabona imbaraga. Asifiwe. Imbaraga z'abagore Imana umuzi ko Imana yaremanya abagore imbaraga 10 ariko twebwe ni imwe gusa. Babwire kasi 3 imbaraga Imana yaremanya abagore. Reka mbabwire imbaraga ya mbere ariko simvuga ndavuga imwe cyangwa se imbaraga ya mbere nijwi muzamubona ijwi ryabo rimeze nk'iry'abagabo. Ririya jwi kujya n'imbaraga. Ntabwo mujya mwumva babuca umugani bakavuga ngo ugize amahirwe make ngo aburana n'umugore. Kurya umugore yagaze mu rukiko kakajwi kiwe. Karya kajwi. Ile sauti ya mwanamke nyororo. Iriya. Ni imbaraga za kirimbuzi iriya. Ugize amahirwe make kwaje kuburana n'umugore. Igitangaza kiba kibayeho. Ishaka biri imbaraga y'umugore. Simbitindaho sikigisho ariko no yasesengura nkababwira ubuzima dusanzwe mu hano. Mwotangara. Imbaraga z'umugore nje nazizeho. Iki ya kabiri na amarira. Muzamubona abagabo bafa kwiriza gusa. Muzorebere ko bafite abana b'abanyeshuri abakobwa n'abahungu. Umukobwa azaja kukwaka minerval cyangwa se agiye kugenda ku ishuri. Rero ntazarinda yikwaka. Twadufaranga twaje deposit umukobwa ntiyova muza atarize. Kandi akujya ntaba yanarize azayamagira gutya gusa ngo papa ngo amafaranga yose wari ufite ukagira gute ujuja no gukaba ariko umuhungu habe nubwo yorira ntuzurugira kurya ni imbaraga. Turi kumwe mbabwira warize igitangaza kiraba ni byinshi nibirebire n'ibintu bikomeye. Iya gatatu murayize kandekeraho noneho ako Satani yari izubwenge yari izamayeri yose y'umuntu. Muzamubwira ngo abagore ni bande bantu bahinduye Bibiliya bagahindura amateka ya Bibiliya ibintu bikomeye n'abagore. Abagore bakoze ibitangaza biteye ubwo. Muzabona Samson
Samusoni nta mugabo numwe wari kumushobora yagaza yitanga igihumbi rimwe ariko umuntu wamunaniye gusa umugore umwe gusa kandi yaramaze gukoresha imbaraga zibiri gusa umugore yaramaze gutestinga imbaraga zibiri iya kabiri ni yamarira gusa yamuririye kubibera aravuga ngo mugabo wanje ni gute uri gute umbisha imbaraga zawe umugabo yamuvuga ngo umugabo arapfuye kandi yiririshije gusa yamena ibanga bamutobora amaso Yezebeli muzamubwira ngo ninde wagize Yezebeli si wahinduye Israel bigatuma Eliya akazana imbaraga z'umuriro keretse imbaraga z'umuriro nizo zibashobora imbaraga z'umuriro iyo zije nizo zibashobora alo uko tubana n'abanyembaraga biteye ubwo mureke mbabwira iki timuzi Yesu nimubona ko yatoye abigishwa 12 ariko buriya abantu babagamwe bafite imbaraga n'abagore kurya abagore nibo batumye ministry ya Yesu ikomera bari abagore barindwi nibaza ari 7 cyangwa 6 ni 7 bariya bari bitangaza banyina wa Mariko bari bitangaza timuzi ko rabo bageze kumva Yesu timuzi ko rabo bageze gusura imva ya Yesu abagabo baratabaritse Petero kana yasuye mu mazi Petero wamwihakanye kanga kumusaraba tugiye kuvuga mukani ni bande bawugeze sabagore gusa umwigishwa n'umwe gusa wakandage ni Yohana n'abagore gusa ibo neza bageze kuri finale neza bamugeraho neza baroha barasura baje gusura n'imva ya Yesu ni nabo bashanye amakuru yo kuzuka kwa Yesu murumva badafite imbaraga niyo mpamvu rero ugize amahirwe make ugashaka umugore gito ubugiye uba wagiye muzi ko iyo ugize amahirwe meza ugashaka umugore w'umukristo uwo Bibiri ivuga ngo umugore mwiza umuntu azamuhabwa n'Imana habe nubwo wowe waburi umunebwe umugabo aza gushorera akakujana kugeza mu ijuru iyo umugore rero ari gito aza gukura mu ijuru akakujana kwa Satani ubwo rero abasore batarashaka murabe mugira gute mwumva noneho Yesu nako Imana ibikoze gutyo ibikora gutyo ibyitondeye mu buryo bwiza irangije iravuga ngo ibi biti byombi n'umushinga w'Imana wakorewe ngo Imana ibikora mu buryo buteye ubwoba butangaje umuntu agomba kubaho imyaka yiwe yose kubaho ukundi tuba twarafuye igiti yo kidaharika ni ukuvuga ngo umushinga w'Imana niwo Satani yakozeho umuntu agikoraho abayisha umushinga w'Imana Imana rero imaze kubona ko umushinga uharibitse wa mbere itegura umushinga wa kabiri yateguye kandi ni igiti umusaraba l'effort de la semberia dela mwana w'umuntu kumugenderera washatse kumugira nk'Imana rurema mureke mbabwire Parchalagre formel igiti cyambere nico umuntu yacumuriyeho Imana itegura igiti kizoducungura umuntu yacumuriye ku giti acungurirwa ku giti umuntu yahemukiye ku giti asifiwe agirirwa imbabazi ku giti umuntu yababariye ku giti umuntu akirira hehe ku giti Yesu yancunguriye ku giti kandi abohora umutima wanje angazwa cyane n'imbabazi ze muzi byaha kugiti l'enfer igiti ni gitangaza Yesu azagaruka tujyaniwe ngumanina n'isi yose nako yabize ranye natwe azazandaza igiti nimuvuga ngo igiti mwamukanze asifiwe sa mujane rero bareke guma kumureba cyane jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe Yewe nawe twarababariwe
imuteguje kumuzana ni ukuza kubambwa no gupfa no kuzuka. Amen. Uwo musaraba rero asifiwe. Musaraba rero Imana itegura umushinga Satani azagusha gusenya iteka. Kwa mbere Satani kavuze Imana itegura umushinga ku giti uwo Satani atazasenya iteka ryose. Amen. Umushinga yateguye wa kabiri ni umusaraba. Ku musaraba rero ni umushinga Satani atazosenya n'abafumu n'abakonikoni n'abarozi na Satani yari kuzimu. Uwo mushinga ntuzosura gusenya iteka. Niyo mpamvu yageze ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye. Hallelujah. Amen. Turashima Imana ko turi imbohore ko Yesu yari ku musaraba. Turashima Imana muri njara kugira ngo turashima Imana ko twavuke ku ngoma y'umwami wacu Yesu. Ngo iyo tuvukira ku ngoma ya Satani ngo none tuba twihebye. Ngo Yesu tugire gute? Tumukunde cyane ngo kuko yegeze gute? Yatwitangije. Hanyuma rero kuri uwo musaraba rero Yesu ahimbazwe. Imana ibibona gute? Ibibona igenda ibivugaho ariko umunsi umwe Mose ashoreye abanyesiraheli usarire bangamana bamavuga ngo niki cyatumye muduhereza manu niki gituma muri ko muduha manu ngo amare barayituka kandi manu yari iryoshe kuruta ibindi bintu byose kandi manu yasobanuraga umutsima kandi umutsima wasobanuraga ubugingo kurya bariko barya ubugingo bariko barya Yesu bamabanga ubugingo ngo amare rero batuka Imana na Mose baravuga ngo iyi mitsima iratubihiye abantu bavuze ngo imitsima irababihiye uko abantu ibintu by'Imana barabiretse nuko bari mu rusengero ariko ibintu by'Imana byarababihiye Kagombe we yaravuze ngo ibintu by'Imana byamuvuye ku nzoka ngo byamuvuye ku nzoka nyine iwe ntiyanabeshe nubwo wenda yabivuze uko atashaka ariko yamya kubita neza ku nana ibintu by'Imana kumubona abantu bicaye mu rusengero ariko ibintu by'Imana byavuye ku nzoka ikimenyimenyi niki Bwana sifiwe. Hallelujah. Tole la fe. Nuko abantu bavuga ibyo badakora hano hanze tumubona ko abantu baba bashinye basaze ariko hano hanze siko baza babita niyo mpamvu abantu ibintu byavuye ku nzoka bagira ishusho yo kwera ariko bagahakana barazako duhimana ishobora Yesu ahimbazwe cyane. Asifiwe. Amen. Ukumubona abantu basigaye mu bintu by'Imana ni imbarwa ni imbarwa abantu basigaye mu by'Imana ni imbarwa simwe mwambye musaza gutarama kandi ashima isa hano haba urusengero sinari experience ikiko ariko kubisingo masha bakundekere muri iyi minsi ngutaramisha kumwana uyu mwana ngo numvise umurya wiwe uyu agiye kumenyekana isi yose Jesu Imana yambaye gushigikira abandi no gutuma bamenyekana umuntu wanga kumenyekana ugafa kumenyekana mu byiza ntumenyekane mu bibi n'abaririmbyi n'abakini jewe n'abandi ushaka bose gutera imbere azaza nyegera ariko ukakutagira amafuti ejo batazavuga ngo Jacques ngo rajana n'uriya muhungu gito za muri manishoyo jawu nari bujumbura muri kicumwe nari bujumbura natwaye umusoro umwe ucuranga hano kandi ntiyarabizi cyane ariko umunsi umwe yacuranze ndanezera ndamura ngo shango nzokwereka ubu barasaze Imana iso yakinsigiyemo amavuta kandi muze mwishimira guteza abandi imbere umutima w'ishari muzo ureke mu izina rya Yesu umuntu nakora neza mu bimushimire umuntu nakora nabi mu mabariri ahimbazwe Imana ishobora ese niwe wantumiye burya nariko nshaka umuntu nkamubura Imana ko mushasha uri umugabo none imbaraga ndashima Imana ko sinarinzi ko mukiri gusengera corona ga yaraje ibintu biravangikirana none ndashima Imana ko muraho wa ubundi ariko mbona ni representation ko mubona ariko ndagira ngo ari ino okay yego nawe Imana neza simva yamenya benshi ariko ndabona abadamu bamwe n'abakecuru bamwe hano turaziranye ubukeye Imana ibamugisha tugiye gutarama mu minota mikeya tugiye kuzamura je murabisiko nazantamira hasi zantaramira mu kirere cyo mu rwego rwo hejuru kandi ubwo nkoze ku musaraba uko turagiye muzi indege ihagurutse indege ntigira fre mu kirere tibaza friend uko turagiye tururukira musaraba none Imana imaze gutegura ubwo buryo Mose rero abantu banga Imana batuka Mose batuka n'Imana ngo amara Imana rero igira gute
Imana ibwira Mose ati ndabateza inzoka, ibateza inzoka amaze zirabarya isumu ikinjira mu muntu. Noneho Mose abwira Imana ngo abantu barashize barataka, Mose arabasabira ngo abasabire. None igitangaza cyabaye, Imana amubwira ngo cura inzoka isa na ziriya numara uyimanike kwibendera, hanyuma igiti nuwishire hejuru, numara uzumubwira ngo narebe. Uzi ko abantu banze kureba, abantu bakazabanga, akababwira ngo nimunamuke murebe kiriya giti, murebe iriya nzoka, bakanga kureba bagapfa. Ubuna musegukeye reba agahita kira. Ivyo byashushanyaga abantu banze ubugingo muri Edeni, ko ikizoba kizisumu ya Satani ari umusaraba. Turashima Imana, jewe ndashima Imana kuko isumu yose yambagamo ya Satani. Ako nakoreye Satani kandi muzorebe muze abantu de la seleme kangre chez gros abantu buriya umuntu wese ukora Satani aba afite isumu. Ni isumu kandi kiza gikombora iyo sumu ni umusaraba. Timuzi ko n'abantu bariwe n'inzoka abagombora hari agati bajya bagira harya neza inzoka yagize gute, inzoka neza yakuriye baza bagashiraho kandi kagafata umusaraba neza iyo wagufashaho neza. Haleluya! Unyunyuza ubukana bwose bw'ibyaha ukaba muzima kandi isumi ivuye ishize kaza kava umuntu akagenda ari muzima, umuntu azamahaguruka akamagenda. Ndashima Imana ko ndiko ngenda. Amen. Noneho Imana kubitegura yari kw'ibyeru bivuga bereka uko bizogenda. Hanyuma noneho Yesu araza. Yesu amaze kuza ngeze rero aho twasomye. Yesu amaze kuza beta fele bele sampo et la croche. Ako ndataramye kandi Imana ya Israel. Imana bahumuje. Amen. Uyu mugoroba umusaraba ugira icukumari. Yego. Kandi mwabwira kuri kose kw'Imana abantu baje gutarama. Umusaraba uragira icukumari uyu mugoroba. Amen. Haleluya! Umusaraba uragira icukumari rano. Ubumwe ngiye kubivuga gutya aya magambo makenge. Umusaraba ugiye kugukuraho wari uri ushira handi muri undi rwe. Reka mbabwire ibintu byo kubwiriza gusa ngo turabwirize gusa ngo Jacques yaje gusa turabwiriza. Narabihakanye mu izina ryande. Ibintu by'isoro bihango y'idini. Narabihakanye mu izina rya Yesu. No kuza kwibonekeza kuri televiziyo hano ngo abantu batumire muzi iyi televiziyo YouTube yamaze abagabo amavuta irabamara imara basora amavuta imara bakobwa amavuta abandi bakagira ngo niho babibagira naho yabamaza amavuta yose aba mu butaye iyo tubisaba. Reka mbabwire ukuri kose kw'Imana ko turavuguriza ibintu bimaze kusa naho ngo umuntu wese ahagarare hano ngo aboneke kandi akora ibitari byo ariko aboneke ku gatuti aboneke kuri YouTube ndetse n'isengero zidafite YouTube ubu zijamwe avuga tumwa bakeya nkabatwebwe. Bumvuye kubwiriza ahantu mu cyaro hahandi kure hahandi hatagira za muri manshi. Noneho umusaraba ugira icyo kumarira titukaza tuvuga ibintu ngo bitakaraho. Jewe namaze kubibona naje nabizi nzi neza ko hari abantu umusaraba ugira icyo ukora. Umusaraba uragukorera igitangaza none. Kuko jewe na pasiteri ntitwo bakorera kandi ntukanatega amaso ku bantu ariko umusaraba duhimarisha. Haleluya! Yesu rero aravuka arakura ageze ahantu ho gukora umurimo w'Imana agenda rusherura bukeye yabjerura bigishwa bakavuga ati reka ibyo ngibyo. Umunsi umwe rero Yesu akora dusha dutatu sintuvuga ariko tubiri yakoze tuteye ubwoba. Akambere nuko Yesu yaraza duhimarisha yari ko ashaka kwerekana imbaraga agiye kuzaha abantu ejo bundi nuko azamera imbaraga zo azura abantu ngo azure Lazaro. Abantu bose baravuga ngo noneho akoze ikimenyetso giteye ubwoba. Amen. Ngo buce rero agira gute ngo buce abantu bose baraza ngo amara kubona Yesu abantu bose baraje babaye benshi agendera ku cana c'indogobe. Murabizi ko tunyo bigishwa mugene muzanira citarahe ku muntu ngo amara Yesu acicaraho kuriya nagashara agiye gukora. Umunsi yacicayeho Yesu Kristo uwo munsi no habaye igitaramo giteye ubwo gishushanya igitaramo tuzagira za muri marashwahi. None ngico gitaramo asifiwe milele. Haleluya! Gorigota kera waricaga banyabyaha barashiriye abageye baraniriye kuko babuza ngo amara Yesu agira gute ngo amara Yesu acicaraho ngo acicareho amaze ngo abantu bose baraho n'abafarisayo ngo amaze ngo bose bazana amashami barayashira hasi abandi bazana imyenda gusa ngo bararirimba ngo Hoziyana
n'abafarisayo n'abasadukayo. Kuriya Yesu yashaka gukora iki? Yashaka gukoraga ibintu bibiri. Yashaka kwerekanisha ubwami agiye kuzaba bwo, ubwami bwo gusingizwa bw'amahoro. Hanyuma kandi yari ko ashaka ngo igitaramo gitinde, abasonga umwanya munini, nabishima umwanya munini, kuko byatangiye mu gitondo bigeza nimugoroba. Aja muri Edikota neza mu rusengero, ntiyagiye muri kapitale ho kuyobora ubwami guverinoma y'abaroma izabi y'abayuda. Oya, kuko ubwami bw'abayuda bwari bwararangiye. Yinjiye mu rusengero, naco cyatumye abayuda aribo farisayo bavuze ngo se nikubera iki utwari tuzi kugiye muri kapitale kuyobora guverinoma, none ugiye mu rusengero kugira gute? Ngo yinjire mu rusengero asanga urusengero rwarashafutse, akubita abantu. Ngo yinjira abafarisayo baba barasohotse n'abandi bose bari ko bavunjagamo, hinjira ibimuga n'impumyi, nibo barabisikanye. Yesu arabakiza bose, amaze haba guhimbaza. Abafarisayo ati nyabuna aba bantu niki? Arababwira ngo nubwo batampimbaza, ngo ariko ngo aya mabuye yagira gute? Duhimana cyahiro. Uwo munsi habaye gusongwa kwa abafarisayo biteye ubwoba. Ngo buce igitangana cyabe ni hano dusomye ngo abanyamahanga nabo ngo bamavuga ngo ese ngo ni gute ibi bintu bibaye, aka karasisi kabaye uyu munsi abantu biriwe bajina baririmba, ni gute twebwe abanyamahanga tutigeze tugerayo, tutemererwa no kugerayo? Ko abanyamahanga boga bari kiriya kuri, uko abayuda nibo bari basazega bariko bahimbaza guverinoma ya Yesu Kristo yabaye. Abanyamahanga nabo ngo baravuga ngo bagirike, baravuga ngo ese twebwe ni gute byagenze, Imana ishimwe kuko twababariwe. Ngo amare rero baravuga ngo reka tse kureba Yesu. Baragenda ngo bashike basanga Yesu ntawe wamubonaga, kuko yarafite abescoti. Basanga Filipo baramubwira ngo turashaka kureba Yesu. Filipo arababwira ngo mwebwe murashaka kureba Yesu gute? Imbwa zirareba Yesu gute? Ati natwe turashaka kumubona. Ngo amurebe rero bigenda gute? Ngo amare Filipo nawe abwira nde? Abwira Andreya. Aramubwira ati abanyamahanga no hanze basaze ngo barashaka kureba Yesu. Ati barashaka kureba Yesu gute? Baragiye babwira Yesu ati Yesu, ati hano hanze abanyamahanga barashaka kukureba. Yesu naye amagambo twasomye yavuze. Yesu arababwira ngo igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwe. Ubwo abanyamahanga nabo bariko banshaka, uko icyo banshakira igihe kirageze. Igihe kirageze kugira ngo mbacungure nabo, kuko nabo banshaka. Turashima Imana ko twashatse Yesu. Noneho ngo amare arababwira kandi ngo akabuto kishaka iyo kadapfuye ngo ndikaza kera imbuto nyinshi. Icaga tatarababwira ngo kandi mwumve mbabwire mwese. Ubwo yeriko avuga n'abanyamahanga barahanze bariko bumva n'abandi baraho ngaho, arababwira ngo icanzanye ndakibonye kirageze sahirageze, kandi singitinya nubwo kigoye, ariko ngiye kucinjiramo. Ngo amara arababwira ngo asenga isengesho, aravuga ngo data ngo ubahiriza umwana wawe, ngo ijwi rivugira mu ijuru ngo rimeze nk'iry'inkuba, ngo aravuga ngo ndamwubahirisha. Ngo abaraho baravuga ngo ninkubikubise, ngo ariko ngo arababwira ngo ijwi ntirije ku bwanje, ngo ahubwo rije ku bwanyu. Ngo arangije arababwira ngo igihe kirageze ngo urubanza rw'abisi rucibwe. Urubanza rw'abisi rucibwe, ngo ndetse n'umutware w'abiyisi ngo abigicibwa. Ngo amara aravuga ngo kandi ngo nimara kumanikwa hejuru y'isi ngo nzireherezaho abantu bose. Ngo ijoro yabivugiye ngo kubera kuko yari kwabona ngo ko agiye gutsinda Satani no kumunesha kumugaragara. Muri Matayo hajya havuga ngo data we ngo iki gikombe babonye igikombe kindenge ngo ntibuko nshaka ngo ariko bibikusha. Yarakibonye abona ico gikombe leza enfere de la sio anglosele mere adore, akibonamwe ibintu bitandatu, imibabaro itandatu. Iyo mibabaro itandatu niyo nshaka kubibutsa gusa. Nubona ko ngiye kwibagirwa imibabaro agiriye igorigota, mwami Yesu zanyibutse. Kunge kwagira ibintu bitandatu Yesu yabonye muri ico gikombe. Bashima Imana kuko iyo mibabaro Yesu yaravuze bile sempre et la seule gros fort. Biri iravuga Paulo yaravuze ngo tugenda n'urupfu rwa Yesu Kristo ngo mu mibiri yacu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bukagaragara muri twebwe. Turashima Imana iyo ntekereje ku mibabaro ya Yesu Kristo. Jewe icyangize gutya mbabwira amakuru mbamenere nibaga kintu cyangize gutya umusaraba. Umusaraba n'ukugira ka umusaraba zukugira. Dashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Umusaraba mwiza baramubonera abagabo batatu bakamuhumuriza kugeza ubwo nageze amureza cyane hangiriye umumaro ntaziba ibukundi. Haleluya! Yesu ahimbazwe cyane. Amen. L'offert ngo amara Yesu Kristo turataramye turinjiye neza. Uko twinjira mu gitaramo cy'iminota nka 20 isigaje kugira ngo twinjire mu gitaramo neza.
mureke mbabwira abavuga butumwa muri kino gihe cyane sinzi ibyo bariko babwiriza ndimukureba abantu bari mukubwiriza ukabwiriza ugasanga umuntu uko arivuga akazavuga n'imyenda yambaye akavuga ngo ikote nariguriye ngo mu Bwongereza ubushize ngo kandi ngo nariguza amadolari ngo 500 amadolari 500 ngo ni muzamuri Imana icubahiro amadolari 500 ikote yambaye bakamubaza ngo ejo bundi ngo nzoja Australia ngo mfite na invitation ngo ni muzamuri Imana icubahiro abantu bakavuga yewe we akamarangiza atavuze Yesu atavuze umusaraba atavuze ikintu na kimwe je mbabwiye ubutumwa bwanje bwose bushingiye kugufa no kuzuka kwa Yesu ahanje w'Imana yampamagariye na kuko Imana yambwiye ibanga ryacu haleluya Yesu ngabona Imana ishwe jewe nawe twarababari jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe jewe nawe twarababariwe Yesu yabonye igikombe mbese niki kintu kimeze nk'ipasi akibonamwe imibabaro 6 iyo mibabaro 6 niyo nshaka kwibusa nawe none muri iyo mibabaro 6 aravuga ngo si ibintu njo ngiye kunyuramo ngo amaravuga ngo dati igikombe kindenze ngo ariko ngo ntibuko nshaka ngo bibuko ushaka ngo amareshe n'ibyo bintu 6 nibingibi icambere ya muri ico bintu 6 yabonye muri ico kintu agiye kunyuramo mu miyabaro agiye kunyuramo abona amacandwe niyo yabonyemo ya mbere Bibiri zivuga ngo wamemutemeye amate ngo wamemuzihaki ako yemewe ako Yesu yako de lo se pershi la gloire mai chandela prila propetate la solmaina akazare mu bukunda abaroma abasirikare b'abaroma mu kuntu bazikonkomora bakaza baraye bamucira ijoro ryose umwana w'Imana Imana iri kwibona ukuntu mureka mbabwire gucira umuntu gutyo nico gisuzuguro cyane makibaho umuntu yagukubise abakubonamwe ko ufite imbaraga ariko uyu muntu aguciriye abagusuzuguye igisuzuguro cyanyuma habe n'imbwa ya nyirayo nta muntu uzicira ese turi kumwe ngo amararebe ukuntu azocira kandi yarasigaye wenyine azenguzwe yararanye n'abasirikare 500 aribo bonyine bamudidibusa amaze baramucira mbese bariko bamwita ubusanyi abandi bariko bamukubita imigari abandi bariko mupiga nk'umupira abandi bariko mukubita inshingo bakamfura n'uruziga ariko ikintu cy'igisuzuguriro cyo nje kubabwira cyane ngo bamucira amacana umwana w'intama w'Imana bamucira amacana murebe Imana Bibiri zivuga ngo mu byaremwe byose nta nakimwe kitaremwe isi tarabaho yarari ni mu byaremwe byose ni wabiremye natwe nibaze ariko abantu abone bagiye kumucira araceceka gusa ngo yamamera nk'intama igiye kurucira ferme ya buriya no kugira ngo igisuzuguro cyari kituriho kuva kera kugira ngo igisuzuguro jewe nabo cyari kituriho kituveho turashima Imana kuko igisuzuguro cyari kuri twebwe cyatuvuyeho kija kuri Kristo kugira ngo kituveho haleluya cyo nico cyambere icakabije Yesu yabonye muri kico gikombe yabonye iki yabonye imisumari Yesu yabonye amwe imisumari abona imisumari bagiye kuzamucumita yari imisumari eke bagwi yari imisumari reshabu kandi imisumari lokale ntabwo ari imisumari conse neza iva mu Rwanda ni imisumari lokale ifite n'amashami ngo bamara iyo misumari bagira gute iyo misumari bayisiga umugesi ngo bamare baravuga ngo reka babaze Yesu cyane mureke mbabwire umugesi iyo uhuye n'amaraso biza bikurura noneho Yesu bisitwera ko bamubanje yageza kumusarira saa 3 kandi uzari saa 3 neza kumusarira saa 6 izuba ricanye noneho umusaraba mu gushikaho ya misumari noneho ihura ya misumari y'umugesi ihura n'izuba ngo amere birakogota byaramukogose noneho abaroma bo bari bibwiye ko bagiye kumubabaza naho ntibazi ko bari kubasohoza umugambi w'Imana kuko kufa ku musaraba byavugaga kuko azapfa akageza iyo umuntu bamushaka kumusara amategeko yamaraga iminsi 7 noneho ku munsi wa gatatu iyo yafaga hashize iminsi 3 yabaga afuye urufu rw'imbwa ni ukuvuga ngo nguwo nta n'uwo mukoragaho bafataga umugozi bagakurura bakajana ahantu mu cobo barangiza bakagira gute bagashikiraho bakamuhirika nuko kagenda bagatwika noneho ariko Yesu Kristo nimuzi ko bamanje saa 6 afasanga saa 9 bivuga yaratarageza n'umunsi kandi itegeko ryavugaga iminsi 3 Yesu ubwo abafuye urufu rw'iki rw'abagabo
Yesu yategetswe kumanikwa ku giti nk'imbwa ariko afurufuru rw'abagabo. Nico cyatumye wa mugabo wa undi waje kwaka umurambo we. Timuzi ko yakumugaragara yaravuze ati rero umuntu apfuye nk'abagabo mumpe mushingure. Bamushingura kumugarara izuba riva. Niyo mpamvu rero boshoje isezerano Yesu ntabwo yafuye urupfu rw'imbwa ahubwo yafuye urupfu rw'abagabo. Haleluya. Niyo mpamvu rero ya misuma uko bamukubitaga n'ukuntu yababajwe n'ukuntu bamubabaje cyane. Haleluya. Nubabare bw'urupfu rwari ruturimwo kuva kera rw'urubori n'ubusharire bw'urupfu bwari buturiho kuva umuntu amaze gucumura ku giti. Ni ukuvuga ngo yari kwanyunyuza urupfu. Niyo mpamvu urupfu rutagiye dufiteho imbaraga za muri Mana. Shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wabatiza ariko cyane umwami Yesu. shimwa yewe Gorigota, shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wabatiza ariko cyane umwami Yesu. Shimwa yewe Gorigota, shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wabatiza ariko cyane umwami Yesu. Ariko cyane buriya umubabaro asifiwe. Amen. Ariko yemewe warufuwe ngo urubori rwawe ruri hehe? Siko biri zivuga urya misumari ko bamba bamucumita gutya akandi bariko bakubita gutya umusumari gutya bagafata amaboko umusumari wahuruka bagafata gutya umusumari wahuruka ingesi nayo nari gakuruka noneho uribwe n'ubusharire bw'urufu buriko butuvaho. Turashima Imana kuko urufu rutakiri turiho. Bari numva ko mpumeka ko numva mfite nk'icaka. Musaraba we Musaraba wa Yesu wameneka amaraso duhuje n'Imana. Musaraba wa Yesu wameneka amaraso waduhuje n'Imana.
yicayeho mwumve mbabwire ubu nyine umwuka nyeretse ikintu umwuka nyeretse umusaraba ukuntu umanutse hano zaburi manishwa ndimubona kuri uyu umeze please gusa igiti kimeze gusa umwuka nyeretse ukuntu umusaraba uje gutya ubaryamyemwo gutya nibyo uyu mwana haye yandika ariko ntabyandike karanirwa kubyandika cyane gucera ku ntebe yanje mumuhereze wa rupapuro hano Chambile était salogre ya Maika nibyo yashaka kwandika ntibimukundire akira zamuri mani subahiro nabonye umusaraba umukoro baryamamo ngo mare mbona umutwe muri hari undi hariya mbona ko turawugenda hejuru umwuka arambwira ngo abantu bari barabuze uko bambuka mbese kwambuka ibibazo ngo ni umusaraba ubambutsa bwari bukuriho ndakubwira amakuru y'uko Yesu yakubise haleluya Yesu ahimbazwe nimushaka mwe muhagaraho nyuma gira nze dutarame za muri mani shubahiro asifiwe ya miyoboro yararangiye amepigwa misumari uko bariko gucubita misumari bamutera misumari ko nabureba kubitwa misumari nitegereje rya cumu bona Yesu abambwa nakuye indirimbo za muri mani shubahiro vakubwira utekereza ikibazo ufite n'imisumari Yesu yakubiswe ubabara ugifitemo utekereza imabaro Yesu yakoze dukore eshanje turakora eshanje y'ibintu byose niba hari indwara ikubabaje utekereze ku misumari za muri mani shubahiro ejo bundi nari kwambwiriza bazana umwana wavutse ari debile bazana umwana ari debile ndababwira ngo umusaraba urakora igitangaza kandi nyina yahise amusaraba ndavuga ngo uyu mwana ugeze ku musaraba za muri mani shubahiro n'uyu munsi ni muzima yego nagiye gushimira hari imbaraga zimanutse mu mahanga hari imbaraga zikomeye twagiriwe Yesu hari uburinzi bukomeye duhana buri munsi hari imbaraga
popo. cya gatatu Yesu yari kubona muri ico gikombe duhimana ishobahiro cyane dome la sikele Tara para safona. n'ikamba ry'amahwa yari kureba ikamba ry'amahwa n'ingofero bari barateguye kumubabaza iyo maraso alekesi le Londres akreze le Londres akrema salagri a force ta ufite ingofero hano sambile tese pari ya shalagri asoke e player si le gros muremba bwire ingofero y'amahwa bari baramuteguye ayo mahwa dore ko barayikoze gutya ngo bamare imbere yose yari ifite amahwa hanyuma imbere yari irimo imisumari amahwa tuvuga ni imisumari noneho imbere harimo imisumari noneho Yesu kugira ngo bayimwambike baramwambikaga gutya bamwambika ya misumari iri imbere ikinjira siko imeze ikinjira noneho yinjira murabona umutwe wose yarinje gutya noneho uko yinjiye gutya barayifatisha irinjira ngo amare gusira mu iyi mitsi yose y'umutwe izengutse umutwe yose irareka yose ikagira ishunzi z'amaraso bisobanura iki bondere ni ukuvuga ngo uko umutwe wari umeze partout mu mpande zose z'isi amaraso yari kwagenda muri njye aravuga ngo Yesu yageze mu Rwanda ngo ni Burundi agerayo ngo yigereye Tanganyika ngo ni Bugande ni Kongo asifiwe Yesu se yageze hano mu Rwanda ariko amaraso ya Yesu yarahageze amaraso zariko zigenda zizagera isi yose ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu tiyimirwa n'imipaka tiyimirwa n'inyanja amaraso ya Yesu yaragenze damu ya Yesu ilitililika ikafika hata Ulaya ikawasafisha ndiyo maana Wazungu na weusi kabila na lugha zote ni wana wa Mungu haikukoma shambile kosila koma ikandelato duhimana ishobora yego agakiza twabonye nukubera ikamba ry'amahwa amaraso yari kwagenda yageze mu Rwanda abanyarwanda bagira gute barakizwa agera i Burundi abarundi bagira gute barakizwa niyo mpamvu agakiza ari kamwe ku isi yose nuko amaraso yageze ku muntu niyo mpamvu Gerardine yaririmbye reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo nziza yo kumunezeza reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo nziza yo kumunezeza. aravuga ngo reka mbabwire gatoya ku maraso ya Yesu iyageze ku musambanyi arabireka yagera ku musinzi nawe akabireka yagera ku murozi nawe akabireka ariya maraso ya Yesu arantangaza ariya maraso ya Yesu arantangaza mele esame akunda shima Imana ko mpagaze imbere yanyu mbabwiriza ukuntu jewe nari imeze nta kindi kintu nta nama ya famille yateranye ngo nkizwe na maraso nigitonya gusa c'amaraso nogejwe na Yesu atunganyijwe n'amaraso arugoya kuwagisha amaraso mbese intambaro yawe irera ufite ikimenyetso c'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ijwi nitubivuze ufite ikimenyetso ufite ikimenyetso c'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe mu giputa asifiwe ni ikimenyetso gusa cyatibutse mu giputa gusa Imana arababwiye ngo inzu zizaba ziri ikimenyetso cy'amaraso yego izo ngizo zizarimbuka marayika arazaga yasanga urugo ruriho amaraso agatambuka yagera ku rugo rutariho amaraso akarimbura asobanuraga ikimenyetso cy'abakozi b'Imana Rahabu yabwiye babasore yarababwiye ngo gusa mumpereze ikimenyetso ngo cyuko ntazagrimbuka
ndetse ngo na data na mama ngo nabakuru banje n'abarumuna banje mumve ikimenyetso cy'ukuri nabo ngo bamare bamamuhike pereza ku karvan kampia zeli kaso hariya wahageze sha turataramye mu izina rya Yesu ni mwakira ikimenyetso cy'amaraso zele kisamoke tari parasa forme bamara babasore baramubwira ngo mada ngo ico tubwiye ngo tubwiye ikintu gikomeye ijambo ryawe mu munyamahanga ikindi wewe ntabwo uri umwana w'isezerano atari ko ikimenyetso dusabye cy'ukuri turakiguha ngo bamara kandi baramubwira ngo nta mugayo uzotubaho bahabya bihagararaho neza baravuga ngo de les sans père te sans faire baramubwira ngo dora akagashumi kandi kumutuku ngo bamara baramubwira ngo mada akira timuzi ko rahabu yari indaya baramubwira ngo semise amaraso gusa yonyine akomara agira imbaraga bacu ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uru wagenda uwawe ibyo nibyo bivuze ufite ikimenyetso ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi ngo bamara bamuhereza gesambi la sengele sombre et enfer anzi que les orbres chez la grève umuntu wese uri ikimenyetso cy'amaraso nogera mu wawe ubunyine ufite ikimenyetso cy'amaraso kindiho nukuri kwima ubunyine amateka yohinduka mu wawe haleluya mureke mbabwire ibintu by'amadini byarashaje hasigaye dore ikimenyetso cy'amaraso muri byaravuze ngo tubonye amaraso mwizite tabakiranditse yego asifiwe amen amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha by'abari ku isi bose nayo igiciro cyinshi kuruta ayandi yose y'abantu n'inyamaswa yaba yayigitambo cyo gucungura abantu ubu batabwa ibyaha wa Yesu musaraba wa Yesu amenetse amaraso yaduje n'Imana Imana ishobora cyane haleluya amaraso y'umwami Yesu niyo yozi nawe niba kubaza kuki yuzuye ibyishimo Yesu wagiriye neza ako yemewe murebe ibintu zamizi la kosi zambi zimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi akira agatambaro k'amaraso ya Yesu Kristo akira ikimenyetso mu izina rya Yesu haleluya ngo amara Rahabu arabyizera baramubwira ngo akagatambaro uzakamanika hano ugiye kutunyuza ngo akagatambaro nikahaguma iki kimenyetso igihe tuzazira iyi yari kizosenyuka atari ko wewe inzu yawe tuzasanga abazoba barimo umuntu uzovamo nta mutekano tumuragisha ariko umuntu uzoburimo tumwemereye security uzi ko amaraso ya Yesu nayo ari security ku buzima bwacu za muri mari swahiro ako belesibo ankai boga yasanga uyu mugoro abantu bagomba gutahana security haleluya security y'amaraso ya Yesu Kristo ikamba ry'amahwa akikamba ry'amahwa nigita duyi mari swahiro za muri mari swahiro muri mani swahiro cyane narababariwe turanga igisirimba
uyu munsi wawe hagaragara ikimenyetso cy'amaraso. Inde muntu urwaye hano, inde muntu urwaye muri kigango none. Mureke mbereke uko Imana izikora. Genda wicara. Rakotele Mungu penda kubwa linalotoka moyo wangu, Mungu wangu nakuomba lakotele aho warurisha aho waruri saki irunge masinga isombe aho waruri. Genda wowe wicara gusa. Mureke mabwira makuru. Zamuri mari cyubahiro cya. Asifiwe sana. Ko mabwira makuru. Umusaraba uragukura aho hantu. Kandi Yesu ahimba. Nimukunda ko tubwize pratique nitubwirize theory. Zamuri mari. Rubizi neza none uratekereza ngo biragenda bite? Umusaraba zamuri Imana cyubahiro. Asifiwe sa kimenyetso cy'amaraso. Icya gatanu cyo tugezeho ni inkoni bamukubise. Icya nico ndangije ciki narangije icya gatatu cy'ikamba ry'amahoro ngiye kucakane nico mubamucumise. Duhimana asifiwe sa ana Israeli we lengo etasile melengo epeya hagarara ngaha papa umeze gushaka. Yesu ageze ku musaraba hagarara ngaha rambura amaboko. Yesu ageze ku musaraba abadamu numurebe ko byagenze ngo amare sori umuromo w'umusirikare yamava mu icumu n'umushinya mwinshi yamava mu icumu ngo amare yamagira gute ngo amare yamari mu cumita mu rubavu. Bibiri zivuga ngo havamwe amazi n'amaraso, amazi n'amaraso y'urubavu rwewe. Tumizi amazi n'amaraso yo mu rubavu rwewe. Ukomeza gucyosha aho turataramye akonda bakunze ba ese ni gute mbakunze cyane no birenze. Niki gituma ibi ubujutse buge gutangira muri rusengero. Neza ubujutse bw'i Kigali buge gutahera muri rusengero. Tembea Unijera kusema kwa asubuhi ninaamka na Yesu ninashukuru. Nashukuru kwa mapenzi yake Mungu kuniamsha mimi. Kazini tembea na Yesu. Timuonye ubujutse. Ukuko muratekereza aba bantu bariko bandika hano ko barandika. Ko barandika ibyo turi habari za mujini. Za muri Marso. N'umujinya mwinshi. Ngo amaza ngo mutumishe isumu mu rubavu havamwe amazi n'amaraso. Nagaza nibaza amazi n'amaraso. Kibaza ngo ese niki. Nza kubitora. Mwuka wera rabimpishurira. Ampishurira iki?
umunsi Yesu yavuye mu ijuru Imana imuzana yaje atwite itorero aribo bande twebwe kurya twese yaje adutwite amen pambela se ayi the Lord ndaguhetse ku mugongo wanje ntacyo uzaba ibihe byangezeho bindera kwiheba nkareba imbere yanje nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane nami ko wambwiye ko utazazika njyenyine Yesu urihe geraho wewe nshyitsi intege niko kuvizwa indiwe bibwira riti uru rugendo rwawe nije warutangije ni nanjye uzarusohoza uru rugendo rwawe nije warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba Uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. amaraso noneho ngo yaje atwite itorero aribo bana b'Imana twese yaje adutwite ngo amare umunsi bamufashe mu gashamba k'Igetsemani nibwo yagiye kubise ntimuzi ko umuntu azatwita amezi 9 Yesu we yadutwite kuva kera adushira mu nda yayo duhimana ishwahiro haleluya noneho yadutwite kera ngo amare rero ntimuzi ko tuvuge nk'itungo yego nje nabonye inka cyane iyi nka itangiye kwerera siho nk'umudamu abagiye kubise iyi nka itangiye kwerera izayamayerera mu gitondo cyangwa se amasaha ibonye ariko izayamitangira gushanya igatangira kurisha ukwayo igatangira ndetse no kuva mu zindi igakubita umurizo bikanga yagira ngo irishi igakora ku bwatsi gucya bikanga siko bizagenda kora ku Imana kabakaba Yesu yageze mu gashamba k'Igetsemani Bibiri zivuga ngo yavuye ibjuba bivanze niki n'amaraso yewe we Mana ya Isiraheli we kurya yari kubise Yesu ahimbaza ngo agere ku musaraba rero uyu muromi cyo yujuje kuvuka ku itorero umunsi amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu n'amazi niwo munsi atujara bivuga iki rero buriya ntimuzamubona tuvuge ku nka wenda kutungo iyi ngiye kubyara ntimuzamubona ko habanza n'icuturiro jya n'icuturiro kiba kirimo amazi si amazi nyuma hakaza inyana n'amaraso kurya nuko niyo mpamvu Yesu havuyemo amazi niki umunsi neza byavuga izulinge sopere après echile bro niwo munsi Yesu yatubyaye nukuvuga ngo itorero ryose haleluya lengo tese itorero rivukira ku musaraba mu rubavu rwande mu rubavu rwa Yesu havuye amaraso y'uruzi rw'ubugingo yose umutima wanje ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu shima Imana ko tuvuka mu rubavu rwande rwa Yesu iryo torero Bibiri iravuga ngo habe n'imiryango ikuzimu ntiyagira gute ntiyashobora ntiyarinyeganyeza kubera gusa ko mu rubavu rwa Yesu Kristo ari itorero rivuka asifiwe tugeze gucakanga guca 5 ni inkoni 30 na zingahe inkoni 39 Mana ya Isiraheli we Yesu baramufashe bakamukubita inkoni iyo nkoni yagiraga amashami 10 kandi hejuru habaga ibyuma kandi bifite amenyo bikurura noneho bakamukubita kandi yamara igasuma kandi kisubizamo noneho agacika ibisebe mu yandi magambo yacitse ibisebe bikuru 390 kandi ku mubiri wiwe wose apana imibyimba n'utundi n'izindi nkoni yakubiswe ku ruhande ni inkoni zari zitegetswe na Saint Andre urukiko rw'abaroma nguvuga ngo rw'abayuda nako ni ukuvuga ngo urwo rukiko rukuru bari baremeje ko bazaza bakubita umuntu inkoni 39 na Pawulo nawe yarazikubiswe ngo bagakikisha ko inkoni yanyu bimwisha amaze Yesu baramukubita amepigwa mijereti ni ukuvuga ngo Yesu Kristo baramukubise izo nkoni bari kwamukubita gutya
noneho ngo zigashishimura bakongera kandi bagakubita bakora habe no kubumbura n'akangwa ki tiyigeze abumbura habe no kubumbura agakubita hose yakubita kugira ngo njewe nawe tugire gute njewe nawe tubabare tabwirizo ngo nico zisobanura inkoni zose muzagende maze abaganga bavura groupe z'indwara zose zibaho ni 39 zikubiye mu magroupe 39 nukuvuga ngo mareke mbabwire malaria angine grippe n'izindi bene izo ngizo zitera imiriro izo zose zibumbiye muri groupe imwe aho nizo imitsi nazo n'izindi niza amagufwa nazo n'izindi zose amagroupe yose abaganga muzababaze indwara zose ngo zikubiye mu magroupe 39 Yesu rero yari kwa kubitwa inkoni ya mbere groupe yose ikavaho Yesu rero abibonye duhimana isura Yesu rero abibonye aravuga ngo nukuri ibijimba ni yagira gute ni yadukirisha ntabwo ari imibijimba muzasoma icongereza ni France bivuga ibisebi ntabwo umubijimba ushobora kuvamwa amaraso ahubwo ni ibisebi bariko mukubita agacika ibisebi bya bisebi akavamwa amaraso bigatuma indwara zanje nawe zikira niyo mpamvu uyu mugoroba indwara zikira kuko duhamya kuzuka kwande haleluya kuko duhamya imbaraga zo gukubitwa kwa Yesu Kristo inkoni za iyo tuvuga lafari iyo turiko dusengera umurwayi tukavuga ngo mu izina rya Yesu urakira burya turatera duhamya gukubitwa kwa Yesu Kristo umuntu wese usengera abarwayi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakire burya ni ukuvuga ngo muzampamya muzavuga kuko nakubiswe inkoni nakubiswe no kugira ngo mugire gute mukire indwara rero yose irahangaha nimenya amakuru ko Yesu yagize gute yadutsindishije zamuri manisho haleluya icanyuma n'umusaraba w'urukoza soni ariko yewe we shimwa musaraba nkunda shimwa nawe wamva nziza ariko cyane umwami Yesu shimwa musaraba nkunda shimwa musaraba nkunda shimwa musaraba we shimwa musaraba nkunda shimwa nawe wamva nziza ariko cyane umwami Yesu umusaraba cyari igiti bari barategetse ko kizoza cicirwaho amabandi yayandi yo mu rwego rwo hejuru cyangwe abacakara ko bagomba kwafira cyangwa bakoze ibyaha by'ikirenga Yesu nawe yawufiriye kugira ngo asifiwe kugira ngo njewe nawe tugaruke ubuzima umunsi Yesu yawugezeho gutya bwana asifiwe habaye ikintu cy'igitangaza habaye ibintu bitanu Yesu yawugezeho gutya maze kugeraho ngo umwenda wari ukingirije ahera utabuka mukangaye ngo ibituro by'abera amabuye yari abamurika ibibera amazi aramenekuka ikindi ngo imva zabera zari zirimo zose zirira gute zirarangara ngo zose ziba stand by ngo habaho kuzuka ariko bagumamo za muri manisho dimirasa ngo amara Yesu Kristo avuga ijambo rya nyuma mu magambo atandatu yavuze cyangwa 7 irya gatandatu aravuga ngo byose birarangiye ngo amare yararangije iki ikintu cya mbere yararangije yaravuze ngo uyu munsi wa none ndangije urupfu rw'iteka mbahaye ubugingo bw'iteka Bibiri iravuga ngo ubwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo Bibiri iravuga ngo ufite uwo mwana ngo ni ufite ubugingo ngo utamufite nta bugingo afite Bibiri iravuga ngo intama zanje ziranze ngo kandi nanje ndazizi ngo iyo mvugirije ikivugirizo ngo zizazinyumva ngo kandi cyo nzanzimarira ngo nzanziha ubugingo za muri mari twahiro haleluya yero ku musaraba turashima Imana ko twahaboneye ubugingo ku musaraba Yesu amaze kubugeraho gutyo urukoza soni niwo munsi twabonye ubugingo bw'iteka ryose kandi ubugingo Bibiri iravuga ngo za muri mari twahiro cyane haleluya sinzapfa ubwo nzarama kugira unerereza imirimo Uwiteka yakoreye ubwo narimaze kwiheba imirimo Uwiteka yakoreye ubwo narimaze kwiheba kindi yadukoreye cyakabira amaze kuduha ubugingo yaduhuje n'Imana ndashima umwami waje wabaye umuhuza w'abantu
imana ntare ya yuda yaranesheje yakojeje satani kimwaro ntare ya yuda yaranesheje yakojeje satani kimwaro yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo ubundi bibiri iravuga ngo kera kose ntimwari mufite imana rurema ngo kandi nta masezerano mwari mufite y'ibizaba nta byiringiro by'ibizaba mwari mufite ngo ariko ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo turashima imana kuko ubu ngubu paho niko yabivuze mu Baheburayo aravuga ngo kera kose ngo ntimwavuganaga n'Imana ngo binyuze mu kanwa k'abantu ngo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi mu bahanuzi ngo ariko ngo muri iyi minsi ya none ngo turi kuvugana n'Imana binyuze mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo nishira nzira n'ukuri n'ubugingo ngo ntawuja kwa data nagize gute tamujanye. Niyo mpamvu ubu ngubu twero rero Yesu Kristo yatuzanya duhuza n'Imana. Niyo mpamvu turabishikira ku Mana. Amen. Zamuri Imana ishimwe. Babwira simona bana ko babandika amandiko ntibamona ko bahaba naririmba ubu ngubu nta wari wemerewe kuririmba cyane cyane abadamu ubu ntibari bemerewe kuririmba no mu rusengero ariko turashima Imana ko abadamu n'abasige baririmba mwebwe muze gushima Yesu kabiri kubera kuko mwahawe uburenganzira kabiri akimana ishimwe mu gacwa uko twaje kubwiriza hano ku mpamvu z'umusaraba nta musaraba nta kiraro nta musaraba nta teme ryo twambutse ariko turashima Imana ko Imana ubu twegereye Imana rurema. Bibiri iravuga ngo ntimwari mwaregereye Imana rurema kandi iravuga ngo ntimwari mwaregereye ngo wa musozi watwikaga ngo nijwi ry'amagambo n'iry'impanda ngo ntimwari mwaregereye nguriya musozi ngo abagicuca amagambo nijwi rya rukokoma ngo kandi ngo namose yagendaga hino umushitsi ariko aravuga ngo kubwa Yesu Kristo ngo mwegere umusozi wa Siyoni ngo Yerusalemu sha ngo igereranwa n'urembo rwo mwijuru ngo mwegere n'iterano ry'amareka batabarika ngo mwegere na Yesu Kristo ngo Imana umucamanza wa bose ngo mwegere na Yesu Kristo umuhuza w'isezerano risha ngo mwegere n'amaraso ngo avuga neza kuruta yandi kuruta yabeli. Turashima Imana ko twegereye Imana kubwa Yesu Kristo. Jahera watabutsemo naje nigererayo dumuragwa mu bwami bw'Imana ndakabuza tuzabana mw'ijuru. Gatatu Yesu amaze ngo yagize gute haleluya yadukuyeho umuvumo ibutaka buvumwa n'umuntu avumwa ibintu byose biravumwa ni ukuvuga ngo umuvumo wese uvaho. Niyo mpamvu ngo yambaye umuvumo ku bwacu niko Magarate yavuga ngo yambaye umuvumo ku bwacu ngo kugira ngo umuvumo wari uturiho tuveho. Turashima Imana ko tutagendana umuvumo. Niyo mpamvu rero Ibrahim amaze kubibona neza Imana yaravuze ngo haye umugisha kandi ngo uzakuvuma nzagira gute nzamuvuma. Niyo mpamvu abanyesiraheli bari bavuye mu Giputa ngo Balamu yatangiye kubavuma biranga aravuma ngo se ninde wabasha kuvuma uw'Imana itagize gute ngo n'ubwoko butavumika ngo kandi ngo n'ubwoko buturu kwabwo abari muri Kristo Yesu. Agaciro k'umusaraba ntazavumika tituvumika mu izina ryande ya Yesu Kristo kuko umuvumo wagize gute wakuwe. Bibiri iravuga ngo se ngo ubwo baminjagiraga amaraso ngo y'ibitungwa n'ay'amafizi ngo bakaminjagira ku bantu ngo se ntibahumanukaga ngo nivu ry'inkayiriza ngo sinkanswa amaraso ngo ya Kristo ngo ntazarushaho kubahumanura kugira ngo muruko mukora umwami Yesu zamuri yego asifiwe sana duhimana ishoboroka yego bendera ya Bwana inapepea bendera ya Bwana inapepea bendera ya Bwana zamamaza intsinzi haleluya jewe nzamamaza intsinzi y'umwami Yesu haleluya waturanze gusa jewe nzamamaza intsinzi haleluya nzamamaza intsinzi y'umwami Yesu haleluya itatangaza ushindi haleluya itatangaza ushindi Bwana Yesu
pratique sasa reka umusaraba gukora igitangaza nabonye umugabo wari urwaye hemorrhoid yari yagiye kwivuza muri Kenyatta Hospital yari umukasayi kandi hemorrhoid yari afite ariko Imana ishimwe ako nabonye Imana ba muri bashe alinga lito la moya jangulo masima yangayo Pahoro yaravuze ngo mujyemo ngo abagabo badafite umushiha ngo bajye zamura amakoti yego Hallelujah jewe zamamaza intsinzi y'Umwami Yesu ko ni bande baririmbye neza gutya nkaha jewe zamamaza intsinzi Hallelujah jewe zamamaza intsinzi y'Umwami Yesu 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 neza gutya bigenze neza nukuri kw'Imana wamamaze intsinzi ku kibazo ufite mu rugo iwawe gusa nduririmbire uririmbire mu rugo iwawe urebe igitangaza kigiye gukoreka zamamaza intsinzi Hallelujah jewe zamamaza intsinzi y'Umwami Yesu 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 zamamaza intsinzi Hallelujah jewe zamamaza intsinzi Hallelujah jewe zamamaza intsinzi y'Umwami Yesu zamamaza intsinzi Hallelujah jewe zamamaza intsinzi y'Umwami Yesu zamamaza intsinzi tugiye gukora ku kibazo cyawe ukire mu izina ryande ureke murebe Imana uko igiko yego zambura Imana ishubahiro mukora kuri iki kiganza gusa mundakora ngena cha Yesu chilimanga itekana gendaga nashima yapanziza ariko cyane cyane nashima Umwami Yesu umugabo bari baramusezerere bakaza gusa kumuha imiti yo kumworohereza yari umukasaye ngo amare umunsi umwe ari ku bitaro ngo aratekereza ngo se umusaraba ngo umusaraba niko ugomba kumukorera ngo amaze yamayirukanga afata inkingi y'ibitaro hariya ku rubaraza ngo aravuga ngo umusaraba we sinkuvaho utankijije abantu bose babona afashe inkingi aravuga ngo umusaraba we sinkuvaho utankijije
amagara yararwaye ahita ashira burundu. Yego. Yabaye umuvuga butumwa ukomeye. Jewe nabonye umusaraba abantu wakijije. Zamuri masa. Yego. Amen. Yego. Unyine umusaraba ugukize numara gucira inzira. Amen. Numara gukura ku rwego ukugeza ku rundi rwego. Amen. Umusaraba numara ugukuraho amafuti, ugukuraho amanyanga. Numara umwana w'Imana wuzuye. Amen. Umusaraba Yego. ukwezi gutunganya. Amen. Numara umukozi w'Imana wemewe. Amen. Umusaraba ukugirira abana bawe neza. Zamuri Imana ishwa. Zamuri Imana ishwa. Jewe nawe twarababariwe. Ntagira ikiganza kimwe cy'ukuboko kw'iburyo. Ukuboko gusa kumwe kw'iburyo. Jewe nawe twarababariwe. Asifiwe. Asifiwe. Amen. Nukuri kw'Imana. Imana igiye gukora igitangaza wenyine. Amen. Narababariwe. Turanga ya nanga yacu. Narababariwe. Ushaka gukora uko ashaka mu kubyinira Imana no gusambukira Imana sigaranye iminota 5 tugiye kuja mu rwego rwo hejuru nitumara aba pasteur Yesu ahimbazwe muhanurira aba bantu tugiye mwe batamshika ubu tugiye gukora akazi nje kera nanti wonye bagize iganza gutya uko akazi kabonetse akazi kabatamshika ragese hagiye kuba akazi bunyi Ndio. Zamuri Imana. Yego. Mwambie ni Mungu matendo yako yatisha. Matendo yako yatisha. Yatisha kama nini. Wakubwira ngo wirukanka ukunda. Mwambie ni Mungu. Wakubwira ngo wirukanka ukunda. Wobikunda biyaga. Muve ndabwira amakuru. Zamuri Imana. Kandi sha witondere iyo nangu ivuze neza utagira ta muntu hakugira witonde dutarameyo gatoya nk'iminota 5 tuza guheza nimwe nisize ubundi mwavuze ngo nuriya mugabo nawe aze gufata ijambo ariko umusaraba wa Yesu ukora ikazi mu buzima bwawe l'effort sha wewe nakubonye Imana yakukora ikintu gikomeye none narababariwe
ibyifuzo biraha duhe Imana icubahiro. Mushiremwo Bibiliya. Oya iyo ni yazanye kucifuzo. Muzane ndi Bibiliya. Harinda. Mushiremwo imwe. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Narababariwe. Narababariwe.
koraho si tugiye gukora akazi Fata Bibiliya fast. Fata Bibiliya. Fata Bibiliya mushu. Hano ni afata abasore bafite imbaraga. Mufate hano. Abakobwa ntibo bishobora. Tambela sike dobe. Uyu mugoroba bimenyekane ko ari yo Mana. Muraje imbere muzenguruke ibyifuzo bibaje inyuma. Tugiye kwambuka Yorodani. Muhetse isanduku ry'Imana. Hanyuma abana abanyesiraheli nimwambuka natwe turambuka kandi isanduku rya Israheli sobanura Yesu Kristo. Duhe Imana icyubahiro. Asifiwe. Amen. Timoni cyo mufite kitaduke muri ikibazo nivuga butumwa tworireka ariko kubera ko twizeye Yesu uri muri iki gitabo imbaraga za Yesu Kristo zikubiye muri Bibiliya. Asifiwe. Narababariwe
Pastor muze twature kuri njifuza ijambo rya nyuma. Mana mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mana ishobora byose. Imbaraga zose zakora ibyananiranye. Ela farbeli yasa. Mana y'umugoroba. Kwitamurure wa Mana Imbaraga z'umusaraba. uyu mugoroba bimenyekane. Kare wa Mana y'ukuri yonyine. Allo bersanvre de la fo. Uyu mugoroba mwami Yesu. Turasenya imihome. Turasenya mu izina rya Yesu. Turasenya ingigezi Yeriko. Ibisubwenge bwacu. Ahubwo n'ubwenge bwawe. Ni ijambo ry'umusaraba. Kandi ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubufu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga amaraso ya Yesu Kristo yaza kandi ahumanura itangaza n'ibimenyetso bikoreke none ahangaha abantu babona Imana, abantu bumva Imana kubw'umusaraba, kuko tuwiratana kandi tuzi ko arizo mbaraga. Reka abantu babone ibisubizo, kuko ari we Mana isumba byose. Icubahiro kibicawe kuko ari we bikoze, kandi twebwe turabagaragu b'imbura mu maro, ariko uri Imana isumba byose. Reka tubone Imana, ibimenyetso by'umusaraba bikoreke kubwa Yesu Kristo wazutse. Amen. Dukomere Imana amashi. Bahereza batori ibyifuzo nanza korosha aho warura abantu batori nanza tumara dusoze kora aho warugeze mutora umuntu atori ciwe aho warurisha nimwakira umusaraba.